Yamo kwa baby Mradum TV Badwam Jumedi so da agudie mu nsam Erica said body ase na fe health tips a yede ebre wo halitosis Mr. Osuade o tie mu nsam ni yie na bibi wo hona enkoyi a otu ho na mo na wakwa ama ya cheke edi ama omdidi afia amankwa tamaklo ene nso Awurade adom ye eye Lawson Herbal Center ba krenuro miensa eboa ye yentie die nuro no eye ewo nipadua no mu na ubowura pharmacy na eba shop bia mu a wohunu ba bia okro be me na no pay ye mu ache ya me nua ato bia bokode yankopon na doctor nso ho ye de Awurade adom papa no ya papa wada ma yentie enu ewa adwama so me nua ba adidi kan meda wase sonko kwan so na ya chia ya hwefo ene ya tiefo isanse dane den nyina yedwuma pa ye bo ene nupa yede abadwaman so a yede kutia yarewa ne yede som Ghana man no senye omo na ebekura ye mu a yentimi mfa ya hoden nye yentimi mfa ye nipadua anyede enye nanso eye omo ene obo ade nyankopon ene be ma yetimi ayede akonkan samre mesrese obi bia wo hwe manopan so ebi ene ne da edikan a wo hwe me anase wotie me a eye mo somfo mo ade nyina Dr. Lawson Herbal aka the Virgin Doctor me virgin sana no pay mafa me papa akonya me no atwetwe nkomo e de afa nupa maako me ensa ye de abadwaman so a ye de som Ghana man Lawson Herbal Center ye ba ya che opia cha kwan a ye wokumase ebua kwa Kena sanso na maamo Accra ye bie ya branch ana ye nkrabata baako ewo Abeka Total ye wo Tesano Commercial Plaza building name eho na ye wo into preacher akwan wa hanoma eho na obenya yen na mum hye no nso se ye wo ye telephone numbers aminu aba ye didi dwuma wo ba ye nchen a wo befre your numbers ni ye mienu e the screen ase mesrew wa yare tete no famu baako na frɛ ye na ye ni nkomo number no e 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 9999 0248 61 9999 medical cashier say enro ne yamiensa ene wodwaman so ye wo Lawson Herbal mixture ene ye wo Law Care Herbal mixture sounds ne ye wo Lawson Delay Man capsules enro ne miensa nyina wo pharmacist ne herbal shop a etwe ye ho ahia wo Ghana ha me afa na nyina no okwa abenya bi nemom anopa ne me ne wudi nkomode afa ho edi kan no ayel edru a yato ne din Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture eye bibidru a eba ye Ghana fo anom enya ni gie nya yaresane ya wotoso wo ma ejira ne na so emfie edu enum 15 good years so Lawson Herbal mixture abakosama anase ne yare akutia eya na ebro adwene entiase so enti Lawson Herbal mixture eye dra sabi wona ya amenu aba me pese wo munum bi pa no eye mpanimfo no emrewafo ne nkokorafo nipa bia wu nyina na epo oba nipadua nim nipa bia wu nyina na wuntinim eye mre enti Lawson Herbal mixture ye dra ekum ekura wo nipadua mu anase ekum ekura ewo kase mu enti wona asabi eya no omoda sori a no omo honam ye omo ya wona omoda sori a no omo chiri kase emututu omo wona asabi edura no pa enwumra wo koda honam no otesanya wo ya nanso ade ebeche no na wo Philippines eno ana broni ato ne din general bodily pains saa ya wie ensuo tutoi ebeba because obi de ya hututuo obi de ya sasabro obi de ne kotodwe etime hono na achia na ama ne to asintini na etwetwe no na abeso ne sisi na ama ne sisi nso echia ngakra so Lawson Herbal mixture minuaba media minim hwe kura no me papa Dr. Lawson wanye maburu nim enua no watetimi wum wade me kwakwayim waseme ba virgin sana na oti ye wodua bi efre ne kum nim ye wodua bi efre no oya ye wodua bi efre nim tree ye o mahogany ye okoko aman se enua nyina twe ho ahia nanso mi ame no ote hei wunim de etimi ye but me minim de etimi ye enu ti na Adom na ba me papa so a wokeka se enua ni ha man nyina boma ye de Lawson Herbal mixture etimi ma me na wutie me nua ba yare na koye nkodanda wodi akotena sori fie
masofo bompa ye nenzo se onu baduma ne ko abla Lawson Herbal mixture wo ho wo mpa na kira kwan mesra mama yare ne encounter kete so ansa na okwa akopɛ aduru na kira kwan Lawson Herbal mixture ho adanse e bebri ene ukɔ dwaman so a aduru amanfo atu agusu a wo mo tɔ no metimi ho na me yawo eye Lawson Herbal mixture wo na so ade ma na omo nsa wo so wo na omo da sɔre a na omo nsa yom tititi no aduru a mekamfo de ama wo no eye Lawson Herbal mixture mesra abura ninti mintimi nka ne nyina wa ha enti na me se frɛ me na yeni nkomo wate Dr. Lawson number no 0242 133 577 0242 133 577 0248 619999 Lawson Herbal make shakro ya na obi ane de akoye tridi yare malaria ebubu wuntimi ndidi eya na wa ye bohu edua no pa na ho ayehye edua nyum na wa ate agu so no Lawson Herbal make na ekira kwan mesrew makane ya akyerew wo pa duro no dodo atu akoton a ko kan shi dragly no ho ana betimi afre telephone numbers no emu baako ne yadi nkomo mesrew ebraninti de ehia me yie no eye number no wate fa ne frɛ me de atoso mienu a me de to aso ama wo no eye Lawson Herbal mixture sa Lawson Herbal mixture we minu aba me say Ghana fo ma ye nyina mfanye omo aduro a ebesiesi ahemfie ama omo kunu maje omo atum ama omo guys omo no omo te no ebedi omo huni ana se ombejeje omo so Lawson de ntina ma me kasa we ni aduro a enei Ghana fo ma na baba so e disturb omo Ghana fo ma no ode pu ade kro ma no omo kwa be ma nchen a be ma no anyi omo ntum enei Lawson ba ye ya yakeka natural spices yakoka enua ebiti sa asawa haban asasuhwam nufutene ani ginger lemon ani hwentia nyina ka Lawson Herbal mixture honti no we ni aduru a me papa akire me se wo pa bibiduru a etimi kum ekura a ewo oba ahemfie etimi siesie oba ahemfie na hoya wense a eye sa enua yi minu aba onse wo de puwa no eya na nsuo ta fita bitafiri wa ahemfie ho ba eya na sabi aduru ma bi a ti pampan bone ewo ho enka bone firi ho ba eduru mra bi a aya na eho kekawo o de puanti fonwa na wo fon hwe onso o de puanti ne be ma ni hia wuni atenka basa be ma na ni nyi o e basa be ma no unya no so mfaso wote ho ye den wo ma o de puano apam ma ni nyina firi wo nchen abla Lawson Herbal mixture wo ho a me virgin san se me ho kani am ne tinum bi a me hia na me bu atanchi abra me mra me wi a me gini tum na no ho ya makono no wo ma Lawson no apam be ma na manako abra be ma na ya wodia kope Lawson Herbal mixture na kira kwan medie madi ho adanse a kira wo enti wan kopa no ma be ma na wo ba obekọ unya ne so mfaso mesraw number ni na hia fa me number na ye ni nkomo o de puan e bia wo de atena wo so mfie mienu emfie miensa busu mi nsia ni wa ye laptops a wo duo nyina wonum nuro enko ene Lawson no wonum bi wono ma me se wo be ya virgin girl me na me ka kira me na adaw edi enti ni ato Dr. Lawson di virgin doctor e Lawson Herbal mixture we ya wo bai ko pharmacy wo ko herbal shop wo de American nyina na wo de puani bu oni paduam wusu ye chingifu a Lawson Herbal mixture no wo de yare na che no no matuani enum Lawson Herbal mixture ne be siesie ahemfie ho ebekum wo wa ne nyina afei be ma ne ba wo ba beka no adwo watum no afra wo se me baby ana se obapa ni nyina Lawson Herbal mixture wo e mema ne muntie mie be ma wo de akoye baba so kraman wo jonso a na wo jonso ne eso ko enso fita bita pia firi wo be ma ne mba enam so ama nsansa begu be ma ne ho oba ne ba wuntimi nso kani a no wadum light no because of baba so yare Lawson Herbal mixture ne bekum baba so na ma wo wansa baba so no nti wo be ma ne airphone airsinke media me say me virgin san ade a me hwiri wo mini padua ma ba ya me ya eye me masem enu nti na maka to ma bra bom se sa me be ma ba wudi akama so me diti asem kensi entu wo be ma no wo to ma baba so na kum wo be ma no abla Lawson Herbal mixture wo ko pene kira kwan na to wate bidimi nsam nyina ba wiye maka ne ya akire wo jibidi na to na mo ko pedro ni bi na yare na e disturb no yare na akutia no eto entwamfu ni paduam no na wonenye wate number ne 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99
edin ya ba ko pe the virgin sun mema o 30 Ghana cedis last year na 50 cedi o dollar ne cost ro bate so from what delay man capsules minu ya ba mi di twatwo ye wi a na ye ko ye delay say delay we say wo pa mama duru a emrante free 18 years ekosi mpanimfie so ko pide enkokorafo no a won pese obedo brada no edu omoto no ye delay man capsules because onum delay we ya minu ya ba bama bia no ha wanum delay man capsules ade be chia ne bema ne emonitiri nkoda ene ya bia na ye de wakọ aduru so ana e bia na ye duabo bama wo do brada kaka utirim busumi nsia 1 year ho kani won nchen wontimi ni nhia ada da bia wo so wo kọ adwuma onko na ya adwuma memeti ya me ya adwuma ne bio nanso me se me de me nya adwuma ana wo ba bia no obetimi atwimi condemn enti delay no wo ya bema akopa bitonom ma wo sisi ma ya den ma wo pachi ayeden ma wo kotodwe emayeden media me se sa kotodwe no na do ye adwuma wo efiri wa ba wo sisi no sa nua yi nyina nso wo delay man capsules mu etoato ntirim enti ma wo ntiri no ayeden den sa wo ba ma nu so a emu be yadu because du nsukuro wom sa wo ba ma no bia afon a ebe ye kese because damnam wom what you say 20 ni wo delay man capsules mu wono ma wuti nya oya na emo mu hia oba na ubedile secret ameme virgin san menu maduro yera me se me hia mo ho kani a oji bitum ne se aya roro akodes uroro akodes a oba no obawene no obeje 3 points no eba sa ne nan kokom ho obenya ni peak eho ba woso ne ho badwiri no ne ho besane no eba sa wawene no mesraw me time no ayebe minu aba eka fa me number na me nkowate minu aba ma memo oba ensisiu ewiase yede memo oba ntwu condemn 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 enrori ya miensa mabone tofa maka ho asem de akyerewo bema betini anu nrori miensa nyina bom at a time wo ba opese oluku sexy na unya wo shape na wo ya akono nom Lawson Herbal me chane local me chane ebom mesraw makraw nyame adom adasede ye sanso behia e wo fidie mu a yada se papa Lawson Herbal Center ena yete wo mo enka no mame nkomra se sie na ye ba foforo wo kire na ya to so